Bah Prat emañ, zo... Fe kichen ten d'esport, zo newe gwet, fe zo gwet tie newe ye, quoi. Gu a man tout le loden dou ar a quoi. Ag fe zo gwet, non ko pe dek pe pem zek tie newe, quoi. A fe Marie-Thérèse a René a man deus gwet de ozi just het ten d'esport, quoi. Zo gri a genon, ag fe n'interai c'hoaz de chomba hodzi, met planten d'un treu boppen de hede grias quoi. Ag Bob Sul a René do el match. Ag Marie-Thérèse bisdei pu fe von Noël en tambien hygiène de Joy Prenicho de bom de plastes de zeehan fe de brepai quoi. Ag René had wel een match, a hier in occupie tamin ba zijn, mais zela he geuret pad pas non track mais mito pad ve mito goe ha bota de verbok quoi. A Goude dan tout de bisse da he de grias quoi. Met Marie-Thérèse biske ze de ja. Ah, Marie-Thérèse, quand il s'est catéra, hop là, mais 5 € en tol, mais peut-être un quake, mais 5 €, mais en tol. Ag, fait, pas ma fin match Goude, fait hi, fait zij stal, ag, von de noto, gan 2 arbien, hij s'est catéra. De glas qui deen ban terrain quoi. Met zelahe gendarme er avoy no din de dreminahe de four ovri van din de wel prove con quoi. A just voor golet een gendarme tremin kischen ki Marie-Thérèse pa avon di auto ag wel 2 arbien gant ag se 4 ag un de arbien wel een biejo 5 € a he ben biejo 5 € en pisteskem dal had de gendarme koers ham daar niet in de wel de hoolgan hom of pramo ag fihin gondi a fe hopra me gan biejo pra de broso biejo 5 € was ik missi bazar bien garach o mei nekke complique dan ah me denk tout a de bisse daar heet me gria ja heet me dia me ave se me paragna me hul 5 € quand te pitam een kwek quoi ag gendarme hul gantine ag bazahal he prazo oh ja me toen dit beakken dan